ka jingnang wan kunturput jong ka Sarkar Assam syagi jaka jong ka jala Meghalaya kalanang yai beteng nakapor sakapor jan hakut kishnong bat ki jaka kibiya tengku bat ka jala Meghalaya. Hak ini kesin ke pementapat ka Sarkar Assam kelawan ban kunturput dak basdang nengkong dagi kampan roy bat kreru ban peniang ya gawai gaying nak benta ban penlong office trikam jong ka Sarkar Assam. Kini kelajah ke Senong Mau Temur, ke Senong ke Bahap Hapok Riboy District, ke Badang Hapru Hapok ke Jingpet Jingkmi, jong ke Hima Soyong. Laru ban kedahang ne kendiat bak Sarkar Assam kelanang wan kenturput bait nang kapor sakapor, lengba dagi kampen roy ban yo yak jingi jong ipai ba, nagi thain kaput. Ha ketika Senong Mau Temur, ka Sarkar Assam kalaya cacaj yak jingsina, bat kumju ke jingnang wan penpoi yak tiar, nak menta ban pendep yak jingsina. Mentah kesengipat kinong ilam jong Joint Action Committee jong kikun ki hajar ka Hima Soyong, haka jingilam jong chairman ubak Purning Star Syabong, haka jingidon langru jong kiwi kiri rongba na ketika than, kilawan ban yekendu yau Deputy Commissioner ka Riboy District, wa Arpit Upadaya, rengkat bat ke jingtho, ban dawana ki Bor District ka Riboy ban pensenge mardor ya ketika jingwan Cina Surok, bat teying ka Sarkar Assam, haka jaka jong jala Meghalaya, haka Senong Mau Temur. Habakaran hakilat pathai kubor hadir ketika jingnya kendu ubak Purning Star Syabong ulaong bau Deputy Commissioner jong Riboy District ula kular ban le yak badon kam bat kumjuru ban yakran bat kibor Sarkar jong jala Assam. Iwan ban kendu yau Deputy Commissioner jong kaneka Riboy District bat kajing wan kendu jogi kelor lah teh lor nong rimba don kajing kentur put nak liang ka Sarkar Assam kajing jai kentur put Sarkar Assam support bat kumba kalong mentahi ka Sarkar Assam kaya beteng ban senayak surok ang teh po Mau Temur. Dia kumbalong mentahi kasurok lajan poi hapok Senong Mau Temur. Mata kadau ka ade ka wara kajing ka bakrau. Kamtam kinong senong setai ka himano wa Mau Temur hi brok we. Tenang liang jongi mentang si ngiwan berkendu Deputy Commissioner pangilabu dah kajing tho ba bon persenge swa ya katai ban persenge berdor ya katai kajing trei surok nak Sarkar Assam. Pada kaju ka porong ngi kerpat yo Deputy Commissioner bon pak ki bor pulit ban ai kajing ada setai tanang wa Mau Temur. Balai ban ai kajing kita kalau bah haba kita gi parari gi jongi ki basong basak po Mau Temur haba kilet betrai situ ilum celendet jong Senong Mau Temur ki don kajing ting kajing sir namar ba kajing wan de bor thombor jong ka Sarkar Assam nak ta kadau kajing wan jongi hang menta hang ni taksi kalau bah ki dawa pada ban persenge ya kata kajing betrai kita sudah pada kaju ke por ban pak ki bor jing kita ban ai kajing percengan dari ban ai ka sok suk jong san hang tai po Senong Mau Temur. Kadang sudah kasedang hinadu sudah arhaja arkuai hilang dangsian hingil siwan ban pet yak tay jaka satai tigidon ru ki perlong to kubor ki belelang atau sengi te henrei ha to sengi ngilawan ban ya spek na lenjongi ngilai panparu kajing persa henrei hadu mentarung iba na kaliang Sarkar Assam kadang beteng bet mentali lei kala pois don ajen pois don hapo nong wa matum kum kajing yo jing tip jongi namar ba kito ki pulit Assam dangsian hi utawar bagi kita yang tu hajrong jong Senong Mau Temur kita ki beli Assam ki berngam ban penduk itu ban prano itu tawar teh haba ki trei situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka riang dan ki jingting beli ki beli Assam ngi nak por ku balong si ki we tan bordar ki pendik ki beri jongi na ta kadau kum pagi po mau kro apa mukro kadon ki jingja kum to na ta kadau ki ba sa Mau Temur ki ting yo le se kita beli Assam kita penusah hono pol ne kita penida kebor hono po. Tapi dai bagi badisi ni resin badangkong ma balai kajing persia jongi kalong baik gidawa na gibor district council mar balai kadai ka benta kajing kmi kendeu siap council. Dan dai i ba kanai ka kamsem na po siya thong. Ila paru ka karwo siya kajing ujor siya yang Sarkar dai kanai ru kam po siya thong. Nakata daw kanai kajing wani jongi po ne DC apo DC kalai kasi badangkong. Pa kisah pa inquiry halor kanai ka jingja te ande la pa inquiry pat usah simbat ki senjam kai ka ba unya sepat habai dai kanai kam basakwe du wang ba unsa yakan berkibor badai page typo Assam makin yakan makin selok lang kai ka senjam ka ba kila ban sim nak menta ban yakan dai ban penbet halor kanai ka jing ka ba nak liang jungi jor manusia